Салому алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бародаро чхеле созе саломатиё чхелам бародаро. Худованд гҷое да боше набоше Аллоҳ нигаҳдорту бошам. Амин. Бародаро як муроҷиза дорам. Ҳамаи муроҷизаҳоро агар тамошо мекунед, гӯш мекунед, акаҷоном ҷазакаллоҳу хайран да ҳамин моҳи шарифи Рамазон да ҳақту дуо мекунем акаҷоном. Ҳамин мо ятимоем, ай душанбеем, ай интернати душанбе акаҷон. Ана мо да ҳамин Қазоқистон Алматҳо да акаҷон да ҳамин граница растем акаҷон. Карантинай ягон ҷо намешавад ки бирем муроҷиза кунем ки ёрдам мекунанд акаҷоном. илтимос буфаҳме гардан каҷи тоҷики худ мошем акаҷоном. ҳаме бистами март омадем, ҳаминҷа рӯз шидем акаҷон. Баъд ҳаме ҷигарам оператсия кардан, аппендисин наҳами май. ҳаме чанд қасм доштам акаҷон. ҳаме общежит додем акаҷон. суми балнисара додагӣ нестам акаҷон. паспортма залог додагиам акаҷон. илтимосо буфаҳме акаҷоно буфаҳм. Салому алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Братья, вот операция. Прерывки делаю. Вот она. Вот. Видите? Вот. Ой, Аллах, почти 2 недели доктор говорили, чтобы каждый день, пока месяца не пройдет, если вот это, чтобы, как по-нашему кук называется, вот это шитие, когда целый месяц так выключите, пожалуйста, музыку. Астагфируллах, мы же в душе же, здесь соседние тоже, в туалете. Вот и что хотел сказать. Там шито и целый месяц, чтобы было крепкий. Потом в дальнейшем, иншаллах, чтобы тяжелый поднести, чтобы... Ку нишон табиниста? Нишон табиниста. Операция когда гита нишон ты? Фрор бурука? Гуё ки мундаст, ай бардор нишон ты ки баъд анҷа қалат ҳама гирмӯзӣ. Нишон буда аппендицита? Уй ки гуфтастам. Римена уй ки нишон буде. Охе хайвон. Неста аппендицит. Чиба мора да пеши дига миллатҳо пас мекунӣ. Габза. Чи акаҷон? Чи проблема дори дар гӯшот наошнико айрпод задагӣ? Фарқиш чия охи кунд хар гояк гудак била. Бачора гуфти ки аппендицити касали вазнини дар границаи намечун чи сумо дорад. Сумо ҷамъ кардан гӯш ка, сумо ҷамъ кардан рӯӣ кардан, рӯӣ кардан. $300 дига ким кадом кентада рӯӣ кардан. Ты ҳайвон а? Кияю ксиёча? Кияю кентитай? Ҳаму кентитай? Шумо як ксияпои? Миллата пас мезанен якумуш? Димуш ки ты ҷуби чи ты ксияпа ҳама ха бача эсоз ягон ты изо намекашӣ. Изо намекашӣ ҳайвон. Бо мекунӣ ҳам хеле. Бо ҳами кор та мекунӣ. Бахшиш пурс. Ай ҳама миллати тоҷик бахшиш пурс ки ай пишти ты гудак била ким кадом одамо чеченцо киё подключачиян сум ҷамъ кардеса. Дар ки ҷои паспортит зало?
در جای بیاز نهاز اونجا میریم کجا دای پاسپورت زالو رفتیم روز میگیریم بازی میریم پاسپورت هم میگیریم کجا دای پاسپورت روزی دوشنبه کار میکنم کجا کار میکنی کجا کار میکنی اگر من مجبور بشیدم چی نمیکنم کجا دای گفتستم پاسپورت پیریا نکه روز شگرد مرده که خیلی نمیشود حال چند دای ایزون همه کشی تای مو کلونیه حیوانه ایزون همه کشی چی با گپی دروغ میزنی خیتم ملا گرفته سر خیتم ملا گرفته سر بانو خدا گپ میزنی نماز میخونی سپرافکا شول سپرافکا تا خودت نویستی در فیزیک سپرافکا شامل سپرافکا تا کی نویستی در کجا تا پا اپیراتسا کدا کانی کجا تا نشون اپیراتسا نیست اگر جوابش دروغ گفتی خیلی چی با کردی چی با دروغ گفتی نگه اگر نشون سودا یا گوگس کارو میگویی پاتنت نمیتونی چیکار کنم پاتنتی چی را پاتنت نداره اینجا هم پاتنت چی دروغ میکنی دینم لیسو کاپیتان بودم که پاتنت تو همین ساعت فویزاستی سو خواستی چی گفت استایته ای بچه یا گپی راست بزن یا گپی راست بزن خیلی الکترونی پاتنت من الکترونی پاتنت کو مترو چی میکنی بعد 29 سال شید ما همینجا داریم اگه پاتنت نیست به عقلی چیزه که خیلی تاباس که دیگه میاد تو دا ویدیو را ببینن که فهمیدی بخشش پر سایت کو همه سومو روی کردن همه بچه‌ای که سومو روی کردن بخشش پس گابزا دا ویدیو گابزا کامera نگو مرا بی بخشش پس ایزو میکشی پات سونگی دا ایزو نمیکشی ما ویدیوی ترا نشون بتون کای نه ویدیو روی کلاگی ایزو نکشی اینا ویدیو که ویدیو رو در تلفن من просто علی جون میافتم علی جون ما را کتاب کرد و من علی جون نمیشناسم والله قسم خدا کورم نمیشناسم کدام گپ دیگه با این گپ زد بخشش پر سر بچو بخشش پرس تمام زبر بخشش پر جواب من ایزا میکشم بخشش پرس بخشش بگو کیه دیگه ای کارا نمیکنم گو بزبرا کوز گارین میکنم میگیرم اول اسم میبرم نفهمیده سی تو اگه شرطه که تو بچه کلون ما بزنم بخشش برادر اهل اسلام برای چی بخشش برای کم درک بخشش دروغ گفتم اکا جان برای که همون پاسپورتم که همون چیه یگان پاسپورت درگان جون نیست دروغ نگو دبانیسا نیست ده اوتام کیه یودم کیه یودم روز دوشنبه کار کیه یودم بخیر رفته پیشم یودم کیه یا پسر کجا داری نمرش داری ماذا نمرش هم ازم چیزا تو نمرش هم نداری چخیلی پاسپورت داده چخیلی میگیری دستیو میگراسیون کدوم اندلای میگراسیون یا بخواد اینا دارن هر کار میکنن کدوم با دروغ گفته است نه من میگیرم دشماری روی میکنم یا بخشش پرس بزبره دیگه کورتا نکه فهمیدی گابزا یا بار دیگه بگو برادرای توجیکو کدومی که یوردم داده بخشش برای که فرد فریب کن کدام گابزا تو سر ایسو میکنم اوه اکا جان پاسپورت گابزا پاسپورت ما در طور اوکی بخشش پرس گفته است نه بخشش میپرسم اکا بازی بخشش پرس خیر برادرو جزاک الله خیرم بخشش برادرو که تو چی که انترو گفتن خیر برادرو بخشش بیزو میکشم این کورتا خیزون دیگه نکن